iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Agwanawan kayo anaimbag kadagiti kakadwayo ken tarok, drono. Ang mga nukilat alumibat dagiti tulisan. Ang mga naglimlimeng dalaang ngagsisiim iti kaunasan. Wan, Senyorito Brandon. Tangigyo, si bilin ni Senyorito Brandon. Kakadwa, agsipot kayo anaimbag. Hoy, da kayo. Ayaban nyo nila kay Emiliano. Saan pero nakita nila kay Emiliano, Senyorito Brandon. Ang mga nusan na may nakipagrebba. Talaga ato so day alakay. Damo apa nagtabas kadagiti unas, awan kit din. Kasadot na nga dati makipagrebba. Ta napuskol pa lang dagiti bulong a berde dagiti unas, Senyorito. Saan samot kami na makapigsa? Alright, adun sa tidayo ang nakipagtabas. Anya dayay? Iti dayay apaset mor uram ti kaunasan. Asino tinagpor kada kayo iti kaunasan? Tarko! Iyawat mo ti lati ko! Ay, Senyorito! Masapol ama ikang kayo iti pagnakpan. Tapno saan nyo nga ulitan ti agpor iti kaunasan. Iyag mo ti lati ko! Ops, balagan kayo. Saan nyo akan natin na balson ni Senyorito Brandon? No, dagiti lang pagtabas iti unas ti sarang nyo kana kami. Saan na kayo asantuan dagiti bala ti pantok me? Dep-depan nyo ti apoy! Kanda kayo! Ulitin nyo pa ay kakaasi kayo kanyak. Uray papatayin kayo paikit din namin! Mamatay nyo! Ha? Tumulad kayo, Senyorito! Kung nagtupay ngagsipot kayo, talaga ang nasikap na kita atulisan! Ha? Garay, kiti kabalyo! Awan makita ka kabalyo! Sawarin nyo taglawlaw. Masapol ang makamata nyo na yan ang paltog iti may sa akadwayo. Ay, nabanog akon. Talaga anarigat abukwalan tirabot dagiti lenta. Nalawamat kit din. Mabalinto na pagmulaan iti mais kan na dumadumaan natin. Nasaysaya atin dahito ngam iti agrigrigat at ngagtrabaho iti asyad da Margarita. Manulaing ti itang tangdan ni Danya Margarita kada kami asakada. Manipod pa nagbalo aging ga iti dumakkel dagiti unas. Nagtuop ti aggaik iti baet dagiti kaunasan. Ha? Anya dayjay akan halbuong. Kasla iti kaunasan. Addan samot ten pinatay da kadagiti agtabtabas iti unas. Sumangpit kanon ni papang mo inton Sabado. Inyo na yunay ko ngamin kankwana edi amasapol. Nga iti kaaldawan ti panagkasangay ko kat addanton. Mabitlaan. Apaya nakarupangat ka. Mama, adada ka sa napasamak iti kaunasan. May sa at tao tayo tinapaltukan kat natay adagos. Anya? At tapag ang nakakabalyo tinang patay iti tao tayo. Kanasintado. Ha? Dagiti laki dito lisan. Talaga kalkalabanan da tayo dagiti nagikat nagtrab-trabaho iti asyenda. May sa at tao tayo kinaramid iti daytoy mama. Dakal ti atap ko. Ngadda pa kay naigan nila kay Emiliano. Tanya kumabot ti kabalan da alaklakayan. Pinasukon ko kadagiti tao tayo. Agsaga na kanyak na alakay. Anya day jayan akan albuong at dan samot tan pinatay da.
Lakay Emiliano! Lugar ka! Hindi mo kayo kukuran ng palayaw! Dagiti tao lakit din ni Doña Margarita dagita. Saan yung pinitaw si Pakita? Alin na kayo, pero umar ka doon. Ay, saan apaw? Saan nyo dadaulan ti balay, May? Ay, hindi lang kayo Emiliano. Awan ti asawak dito'y balay, Bruno. Ay, Napanan na! Isulakit di tinang patay iti may sakat doon. Apay akas tatilangam, Susana. ay, Kaslada kabutang mo. ay na. Hagner nerbiyosak pala ang lakay. Ay, sa dinunga binti naggapuam aya. Apay asaan ka anapan nakipagreba. Si kalangaron ti pabasulan ni Senyorito Brando anang poor iti kaunasan. Anya, Dayjay matlaan ang poor ti kaunasan. Tinangpaltog kanaw iti may sa atao da. apay kumaasyak ti atapin da. Tsak amo ti agusar iti paltog. Emiliano, ungor ti lugan. Nagsublilaki ti da Bruno kanda dumapasurot ni Senyorito Brandon. Agad Susana! Imangpat ka din, sila kay Emiliano! Ay, kasanong harudan na ito. Ay na. Lakay Emiliano! Saan ka nga glambay? Iti palda ti asawa! Ay, Lumbar ka iti palayo! Sangwag ida. ngam, amang ano niya ti aramidan dakid ka Emiliano. Awan gaway mo kadakwada. Saandak ngayong gaan aging ga iti saandak ang makita. Saan arumbang nga agbuteng ang kadakwada. Gapo, tawan pasok ko. Mabutang kamat lagayam si kalagay, ha? Sa anak ang mabutang kada kayo. Tawan basol ko. Anong awan pasol mo? Saan ka rin sikati ng puor iti kaunasan? Kan pinatay mo pa iti may sa akadwami, ha? Awan amok iti ibang bagayo. Saan asyak tinang puor iti kaunasan? Ken pangalaak ko may iti paltog. Agindi di ang buka pa lang. Kadluam na iti tulisan. Saan ka rin? Saan? Talaga natangkan ti ulpud mo laklakaya na. Ay, saan? Pag-asiyaw! Saan nyo atang ranti asawa? Ay, sika bakit? Saan ang ka makibiyang? Saan niyo ko mga iramraman ti asawa ka? Ulitag. Awan basol ko kada kayo. Talaga na tangkit ti ulpot ti talakay, Boss Bruno. Kita man ti pagpatinggaan ti kinatangkan mo alakay. Ay, saan? Pag-asiyaw! Agpuno kalangan na lakay. No di mo kaya napapatayin na ka. 35! Gusto! Jack Macklon dito eh. Apay nga tungot kang tigrado di Jack Clarissa. Kat nalalaingat nga dayo nga miso. Kanayon pa'y asyak ti kangatuan iti eksamen mi. Pinaburan nga ta dagiti maestrami. Gapo tabak nang da. No saan to asyak nagvaledictorian nagturpos kami. Mapaayon ti arepaap ko makaadal iti kolehiyo. Aray kiti kapalyo. Aglumang ang iti kaunasan. Nagitila kiti katao ni Doña Margarita dagitan. Amangan nun niya tiramidan na kanya. Awanan ti mga ko agaray giti kabalyo. Nakadayo dangatan? Ada nagkarasakas dita. Ada tao dita. Ha? Lalaki. Saan ka nga agbutang kanyak? Awan ti dakas nga ramidak. Parpasan. Danda ni sana makita ti rupa na ta nakakalugtong kan naglampong. Adala kayat ko adamagan ken ka. Ganggan na itak iti dayto a lugar. Sa dino ka diti dalan nga agturong iti Villa Margarita. Inton maong putyo ti ungto ti kaunasan manong. Addan tumakita yung nga aki kidadalan. Aging ka makadanon kayo iti natapok a kalsada.
Madanon yung tulatan, ti Vilya. Nagsubli kayo gaya man, Bruno. Nakita yung kadidayjay ala kay Emiliano. Well, senyorito. Naglamang lang at kayo nagtibalay na itay damo anapan kami. Sa dino nga rod ti ayan na. Awan puot na pinanawan mi, senyorito Brando. Tonto! Ah, Apay adiyo inyag dito itasyak kumatinang manso. Uray pinatay ko kumapayan da yalakay. kinulatak pa iti potang ti paltog. Ngam naglibak. Saan ka nung ay suti pimatay iti tao tayo? Awan ka no ti paltog na. Awan paltog na. Ngam amangan no kadwana dagiti tulisan. Agin tatangken da yalakay. Mapapatay kuntulata. Nagsardangan ang nagdara ti pispis ni Emiliano. Awan pa'y puot na. Nagranggas nga minday niya, Bruno, kan dagiti kakadwa na. Apay nga iso ti pabasulan da ng uram iti kaunasan. Emiliano, ay na, agyaban at ka nakapuot kan. Nasakit ti si Bubokal bagbagik. Naut-ut ti pispis ko. Dagiti awanan bain. At danto matlaal daw da kanya. Awan gaway mo kadakwada. Taad udag nagtagipaltog da. Siyak itulok nga irurumenda tayo latan. Emiliano. Sasagay sa kamila itibiyag. Susana. Nakasaga na aminen para iti pasken. Apan nakarambak ti kasangay mga. Maawis amin na padayo ababak nang agagayimyo kani papa. Pakairamanan ni Donya Silidonya amay samot lang asinter. Nabayagan na saan na nakapasyar dito'y Villa. Pasaray tugot na nakuha ni Fatima. Napintas na di nga po ko na. Agturpusto pa'y kit din iti high school. Ket balasangan. Sa balit kaya ta sa uwan dito nga isa mo, Brando. Ayun gaya. Napakaamuam ka din, dagiti trabahador iti asyenda. Saan pa ay? Dahil tatin nalipatak. Masapol nga amin na dumaray, kat aday sagot da kanyak. Ibaon ko da Bruno inton bigat, mama. Apay ngay pabigat mong pailaag. Ito drabiin. Nasaysaya at iti rabiin. Taad da amin nun kadagiti babalay da. Apay, nagluluwa ka, Esmeralda. Saan ka di asang kaibagak? Adagiti nalupoy lati agsangit. Tatang, Punasam dagiti luwam. saan mo kumaapagong tan Esmeralda? Babae ti anak da. Gagangay nga agsangit, no, napakalidayan na. Oray pa'y babae. Maudin day ta pa nagsangit mo, Esmeralda. Uwan, tatang. Ikarik. Anak, anya nga minti pagsangitang. Amang ano santo asyak ti mapadayawan na valedictorian nana. Pinaburanda kami ni Fatima nga po ko ni Doña Celedonia. Pagkundaam a pinaburanda. Siyak mo ti kanay na makasungbat iti klase mi. Lagang nga ito dagiti malaalak iti examen mi. Talaga nga awan kay mo dingan tayo, anak ko rapay. Paburandalat ta dagiti babaknang. Agulimag kayo amin. Tapno mawatan nyo na iti bagak ka na kayo. Akayat apainanon ni Doña Margarita. Agkasangay intun Sabado. Kat maawis kayo amin at umaraay. Iti maangi apaskan iti Villa. Nga masapol. Nga day tugot yung isagot ka ni Doña Margarita. Nalawag ka na. Ano niya Bruno?
Among, kunayo! Kaya tiyaw, di malati ko, ha? Dumaray kayo kaditi pa nagkasangay ni Doña Margarita? Nanang, sumurutak ko ma. Nabayago na niyak nakapan ni Villa. Awan mapan. Nga blakay. Ang mga nudaitan tumanan ti pakadusaan tayaw. Nagranggas damot nga ron. Ket anya nga ron ti isagot mo, Susana. Pangalaam iti igatang mo iti regalo. Ket nakurapay tayo lang. Nagbabatisweldo tayo nga agtrab-trabaho iti asyenda. Kumpormiditan. Uray na taglaan. Awan ka din ti pruta sa maalay di bakir, tatang? Adayo ti bakir manipod ditoy, Esmeralda. Malapit ko kayang na di barampasan a lalaki. Nakadanon nga tayo, Villa? Sino nga tatay, Jay? Apay akas, Jay, dagiti matana. Ha? Jak pa'y kayam na istorya ka datatang kananang. Kabagyan nga ta, Doña Margarita? Naglampong mat. Ay, amang ano na isarsarong laang dito asyenda? Tapno may makipagtabas ka dagiti unas? Apay nagsarding ka, Bruno. Masapol ang makadanon ta iti pangsabatan ta iti grupo da Turko ken Tarok anang sabat ken ni Papa. Tikman ang mo iti dahito kabalyo, senyorito. Kang lahat-latan ang nagsardang. Amang nuad na sa ipna apgad. Naglayng na kabalyo. Dagiti nga tatulisan? Ha! Malpas lakit diti pa nagkasangay ni Mama. Agtignay tayo. Pugipugan tayo, dagiti tulisan. Ning, aggarawal ti kabalyo, senyorito. Bani din. Hey. Agore ka, brother, agore ka. Oh. Kanya tayo chay akanal boong. Sinanabsamad tayo nagiti tulisan, nagiti kakadwa tayo. Anang sapat ka nitong sa Villano. Saan amabalin amatay ni Papa? Ibusik amin dagita tulisan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, talagaan na puskol pa'y laang tibulaw dagiti unas. Kalanglang tuanda pa'y laang. Ngay nagrigat ti agtabas. Naimbag tain kamakam itay ni Susana tirutap kaw nga at daw timanggas na. Dati kuma nakagat-gatal ti takyag kaw. Ay, jakla kumaumay agtabas. Ngam awan kwartamin. Ura intun basitan ti matabas ti patangituloy ko amang bukwak kadagiti leda. Puldaw! Takapitong! Sa dito ti ayan ni Emiliano agtrabaho. Ni Susana, imay di manaw dito'y kaunasan. Apay nga ta. Emiliano! Dalipatan ti nagitugot iti danumbo. Iso nga, inyag kun aditoy. Nangitugot akpay ni tilining tabalang koy. Nempag lang apamadpad mo. Ay, adyaman at launay, Susana. Awan sa Bruno kung dagiti kakadwa na agbambantay kada kayaw. Ay, napandakan na o sinabat ni Dawn sa Villano. Ay, kinamakam na gayam ti panagkasangay ni Doña Margarita intun pikat. Ay na, kasano nga rutan tayo ito ilakay. Anya nga iti sagot tayo kankwana. Ay, tayong baglaeng ano pagawidan dati awan regalo na. Aglati guda pa'y mga raw. Kami ulay, Senyorito Brandon. Kami nasibutan din ang paltok dito sa Villano. Takos kami na natay.
Saan na po no daytoy? Apay, napasamakin ka daytoy, papa. Nalsok ti akin kanawa na pespes di doon sa Biliano. Anang salpot iti teltel na. Asentado ti ng paltong. Tonto! Agpapada kayo amin nga inutil. Nakatado kayo! Di lang nasiputan ng tinang paltongkin ni papa! Tunto kayo talaga! Kanya pa lang dararamitin nyo! Isa kayon iti kabalyo ti bangkay ni papa! Anya na jay nga rin banga o. Nasakit yung ulo ka na karing. Anya ti... Mama. Awanan ni papa. Natayan. Anya. Nakamamos na ipapatay. Nagdadakal na timulagat ni Saviliano. Saan ka no nasiputan dagiti kakadwak tinang paltog kinkwana? Daras ka no dagiti pasamak. Pagpapada kayo ngayon, Nutil! Ipalubo sila tanagin nudas dan ni Saviliano! May nasiputan din. Mama, apay ari na busot yu ti paltog anak kasabikal iti sikat. Humanaw kayo na diyo kaya tapatayin kayo amin! Humanaw kayo! Agsubli kayo di nakapaltugan ni papa. Suki-sukin nyo anay bagti lugar. Masapo na matiliw din ang patay keng kwan. Idatagyo as ibibiyag kanya. Kat kadagiti dakulat ko agod dasag. Agtik na kayon! Wow, dagiti ako nang bain. Inranada pa ita, may sangal daw sakbay ti panagkasangay ko. Kasangay ko inton bigat. Kastoy pa iti napasamak. Kasunod ito hin mama. Matuloy latta ti panakarambak ti panagkasangay yo inton bigat. Matuloy latta ti panagkasangay ko. Mabalin ka di maitantan kat nakasaganan ti amin. Imay itay da don Servando ken Doña Celdonía. Kasano nga rodan ti bangkay ni papa. Agtalinad latta ti punerarya. Ura inton lunis na may sangpet ti balay ti bangkay. Makapung tutak launay mama. Numabalin la kumaasyak a mismo ti mangsarak iti kriminala. Ket direct ti bakina. Nangam amos pa iti panang patay ko kingkwan. Nadangdang kukpay. Tilak amon na kanya. Nanang! Ay, apay, Esmeralda. Kaslada mang kamkamat ken ka. Pinatay da ka na ni Don Saviliano, tatang. Day tati, pagsasaritaan na kita gumong dita kabalbalayan. Ay, day tati pagsarsaritaan bikin ni tatang mau anak kau. Nakamabas ka no tinamay andagan kuana. Laki tayo ka din tibang kay nananang. Saan? Ngamsigon ka dagiti nakakita. Kinaunget ka no ni Senyorito Brandon dagiti nagusyosaw. Nalatigo pa'y dagiti daduma. Kaasi damat. Saan arumbeng ama asyang kakadakwada, Esmeralda? Kung gunada, naranggas dalauna Nasaysaya at kumapay no naggidanda ken Brandon a pinatay da. Ay, anya ka tinday tagay bagbagam Emiliano. Ay, sana nasaya at adenggan Esmeralda ti kasta panagilunod mo kadakwada. Masapol ang masursuruan ni Esmeralda manggura kadagiti nadangkok at tao. Uray babae ka anak. Masapol apatang kenam ti puso ken nakemaw. Tatang. Saan arumbeng apa erurumen tayaw kadagiti nadangkok na asinderaw. Tabak nang kenaturay da. Ngam sagkay sa tayo la itibiyag. Kung nakatal na kakabaliyo, di ka pa ilinati ko. Apay ang kasalaan na kabuting tayo kapalibo. Adang nga tayo ti asidaglang ti kriminal. Kasanon, no'y sarunutak alibatan. Saan na ka mabutang agsipotak ana imbag. Isaganak ti paltog ko. Tarok! Tarok ko! Saan niyo tiyan niyo? Agtalaga! Paglaga ka! Kung niya tigalit asawan dahil ti akan albuong. Boss!
Apay tarok. Anya ti kaya rasa kung dahil ka nalbuong. Nadisgrasya. Nadisgrasya na kalbit ti may sa tao tayo. Tigatilyo ti pertog na. Naimbag, tasan na napuntahan ti saka na. Di karat na ganan natin. Anya tinadayo. Awang mo ti nakita may tao, boss. Nakalulay magiti aglawlaw. Nasamag ti aglawlaw. Sinukimat yung kumaan na imbag. Ada nang may nagkarasa kasi tay. Tiyan mo mikat tao. Ang karasaan ba't kayam? Kat pinatayo ko man Naimas sa pulutan. Ay, lumaban boss. Sa naguyas iti kasamukan. Nagbutang kami anang sawar iti kasamukan. Ay, matay atakos. Ti kagatan ti karasaan boss. Oo. Kasano na ito dyan? At pungtot-lakit din ni Senyorito Brandon. Maawan na pintas ama ipadawag tayo kankuala. Amangan no kulataan na tayo. Tonto! Agpapada kayo nga inutil. Pumanaw kayo ni tisangwanak. Taamangan no da kayo ti pagpupungtotak apaltungan! Sampak! Brandon! Sa dino nga rodan tinagturturungan ti kriminal. Nalawat ti asyenda, mama. Ngamusan amaming gadag iti tao tayo amang birok iti kriminal. Mabitlahan. Saan nga tadag iti tulisan ti akin kapuanan, iti pan nakatambang ni Isabeliano? Dahita ti atap ko, mama. Ibaon ko dagiti tao tayo amapan iti kabalbalayan. Nagadun a tao Emiliano. Addan sa amin ang dagiti trabahador dito'y asyenda. No saan nga agtungpal dagiti taaw? No saan idadagiti pasurot ni Senyorito Brandon? At dapay dagiti agusyoso. Ti amuda nga takot, adda maibonong amakan. Inosente da pay laeng ket saan da amaawatan dagiti mapaspasamak. Agay ayam pay laeng iti panunot da. Oh! Tumod kayo waray bag, iti magkakata kayo! Tumod tayo! Magpalagan kayo! Ungkad! Dakal ti atap na doon niya Margarita! Kan Senyor Brandon at agiti tulisan aman nalon tinangpatay kan doon sa Biliano. Lumaduktalan mi nga ilamlam mangyaw dagijay atulisan. Kakaasi kayo. Ay, Diyos ko. Patayan da kayo amin. Ay na, nakabot-bot ang Emiliano. Sino nga min tinangpatay kini doon sa Biliano? Brandon, mangibaon ka kadagiti tao tayo tamangala da pa iti may sa abaka iti rancho. Amay na na mapartin ton bigat. Uray, tasaan pa nakalenda ti init. Uray jayin rancho parcinta. Kan ijay pa yun alutunda, mama. Baka mo ka. Basta pula saan nga kurang ti sagana in ton bigat. Boss. Oh, anya ti masapol mo sika? Adda itirwar ti may sa driver ti tren nga agbumpunag kadagiti unas. Randa magdakano ijay pagdilingan ti maramit nga asukal. Huwag giling tayo itong bigat. Kaputaan da okasyon iti bilya. May sapay at tonto. Sika man lang ti makisarita kan kwa na Brandon. Wan, mama. Borsyo! Padanuram. Awan gayam. Mangayab kay ti kadwam amapan iti rancho. Kit mangala kayo ti may sapay abaka. Ura ijay tubayan na partya nyo. Ijay kami nga rodan nga umyan, senyorito. Pumanaw ka man langan. Oh. Masapol pa'y ama ibaga amin nga rabidi nyo. Amo kayam, senyora. Senyorito. Ipanminto ti baga nga alaan may tirancho kanila kay Emiliano. Alay nga agloto na iti alakay. Nga masapol nga damang bantay kadakwada nga agloto. Amangan no sanda aluto namin. Ay tati saan da nga aramitan, senyorito. Kulataak amin ito. Unay lakit din ti kinapatag ti panagkasangay ni Doña Margarita, Susana. Nakamasayang lang arudan ni Don sa Bilianaw. Sigun iti damag kaw.
Awan kanupay ti bangkay ijay pilya. Abangan no isang patdan tupay lang. Apaman abalpas ti paskan. Ay, napatpatag ti panagragsak da. Ngam ti panagladingit da. Una yin abiyag dagiti babaknan. Ay, panawan kayo pa yung araw. Day, papanampay laang kat malamad. Ay, kita maantayin rogi kapag mula at to itinatang. Malamad. Nagadayo pa'y mat nga raw. Nanang, sumurtak. Agalak pa iti bunga ti bayabas. Ay, saan kan asumurot, Esmeralda? Malamad. Ay, bay, amno kaya't na ti sumurot. Makaanos kalakit ang magnaasi ka. Inaldaw mo ta magmagnaak mapanag-eskwela, tatang. Kasta manan iti malam. Ay, natuok ti mapan ijay. Agam no kaya't mo ti sumurawt. Umay ka nga roday. Nagrigat-gat gaya man ti dalan dito'y tatang. Kabingkulan. Ay, nasaya at ba't ta simurot ka tapno adda kadwag. Nasipngit taon inton makasublita. Tatang, nang nagdagdagar na igit ti kabalyo? Adalaki di tao. Ay, adayuday jay. Saan ka makita ida tanaposkol dagiti unas? Tatang, saan nga taan dagiti tulisan dagijay? Ay, saan nga kabkabalyo dagiti tulisan? Tapno saan amadlaw ti idadarot da? Agtataray da asumpok iti kaunasan wenno agkamang da nga aglemeng iti kaledaan. Nagpuskol mo't ngamin dagiti ledda. Nagtatayag da pa'y. Saan ang makita ti tao no da tao dita? Panagkunak, dagiti tao ni Senyorito Brandon dagijay. Mapanda siguro iti rantsaw. Jak pa'y nakapan ni Rancho, tatang. Anya nga tatiyad da ijay? Ay bakbaka aken kabkabalyo, Esmeralda. Adayo ti rantsaw. Saan akas karina ti makapan ijay. Akin na tayo bay. Dandani tayo makadano ni Tirancho kakadwa. Tarikat lang makita. Tanaposkol na gitiliddakan rood. Sana nga to. Apagwanawanan ti matanawagan. Boss, lakit di dayay. Nagitiawanan bain atulihon. Amangan no rin naot na Tirancho. Kat may saka dagiti kadwa tayo dito nakadasay. Si Bibiyag. Agas asog. Kat saan tayo akadwa na ito eh? Asino ka? Nagkaduti sugat na. Nagbalay sa payan ti dahara iti bagina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bulungan dak kuma. Jak pa'y kayak ti matay. Saan mo pa'y gaya makayat ti matay ha? As kalababay nga gananik ki. Agura ka man. Ikawal ko ti tamudok iti sugar mo kas Nasok na mo! Kapay kayam dapat itongin na! Maayos ang bayan na kita matala! Oy, asino ka, ha? Siyak ni Gabi. Gabi ka na, boss! Ano ka ba? Gapat at talaga rito ikakadwa. Asino? Tinangtangaran ka, ha? Saan ko analasin ida? At uda. Loko. May saka mang limlimo. Ang mga nukaduam na gidya tulisan. Iso na ititirumbang kanto. Tatang, nangyay jay? Kanal buong laki diti paltog. Agawid tayo ang mga numeramraman tayo. Adayo daya kanal buong. Naawang lang amin. Kasanon no? Banag ko na.
Iti rancho, ti nakapasama kan di Kanal Buong. Remote nga tamanan dagiti tulisan iti rancho. Ngam nangag tayo kuman tinagsasarunwa Kanal Buong. Tatang, sumitngeten, agawid tayo. Agalak lang iti ugot dagiti nagtubo aparya. Damay kitin ugot dagiti mulak akamuti. Sumipngatan. Saan ka di pa nakasubli dagiti binaon mo ang mga alay ti baka iti rancho? Ada iti rancho manipo dito pilya. Sa nakaskarina makasubli da adagos mama. Idawas da pa iti kabalbalayan iti asin dati baka. Tapno da kiti sakada timang parti. Matuo ka na kaaguray. Dumteng ko man ti bigat. Umalagip ko man din tinakasangan na pagtag kini sa Villano. Makapungtutak manin mama. No asino man tinanggudas kini papa iti nakamamas awagas. Mamimpulo apatek. Ala, panawan kan. Sumurik ako niti kwarto. Amangan no ad-adang agpasanaang kayo iti napasamak kini papa. Imbes ko ba gagragrag o ako niti kasangay ko inton bigat. Saan mat? Titakan. Tiloko, nakita ka nagkulayaw na iti agabat. Iti panang ipaturong ko itay iti bunga nga iti paltong iti moging na. Urala di makkalag iti matana. Ala, makamu kayo na mangagas kalag iti sugat na. Ngambantayan nyo anay bag. Sumilyan minto inton bigat. Tapno palut putek anay bag. Umay kayon, agad ba? Boss. Ay na, kulak no da kayon nga agama tinapaltugan itay. Nangagyo ti Kanal Buong itay, nanang? Talaga naawang ti Kanal Buong. Uray ti rancho, tinagapon day a Kanal Buong. Saan kayo kung mga minan arimuar pay? Napudot pa ang ti ulo ni Senyorito Brandon. Gapo iti panakatay ti amada. Sino nga tati nagpaputok? Adaman nga tan pinatay da? Nagsayat kuman no day Brandon tin sarunoda pinatay. Imilihan na ho. Anya ka din dagita nga ipagpagam. Dengdenggan na ka ni Esmeralda. Ang mga nadama kang ngagat idanon da ni Brandon. Tata, nanang, garegi ti kabalyo da siya. Ay na, rabin. Imay da tayo pa'y larinaot dagiti tao ni Senyorito Brandon. No saan ka arimori ti balayo la kay Emiliano? Binilin ko kumarag iti tao apuuran da ti balayo. Get uray dumapo kayon asa nga pamilya. Ang ihamutan day ta kinaranggas mo bro no. Tsaka marit ka pa'y Anya? Kumari ka pa'y? Kaya't mo takulataan ka, babaan na ito ang lati ko, ha? Kasla magsat, managangas ko. Apa saan ka sumungbat si Kalakay? Hoy, nakayo dita. Kaya't yung kaditi may pada kanila kay Emiliano. Adya ka diti basol ko ka na kayo, Bruno. Namagampay lang. Inton kwan, tasuwan ka manan niya. Saan ka ako markarid? Tadyak bumdeng mang pataykin ka lakay Emiliano. Hoy, dungag kayo anay bag. Inyag mira ito'y dua baka tapno parchen ken lutuenyo anayon ti sagana. Iti panagkasangay ni Doña Margarita. Ngam na iti basbasit. Litsunin nyo. Nawatan nyo. Naita lang ti bagaka na kayo. Sumsum gaitan da Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Ketsika lakay Emiliano. Idaulwam dagiti mang parte kadagiti abaka. Tatang, nakitak ti panang danog ni Manong Bruno kada kayo.
Anya nga binti basol mo, Emiliano. Apay adin ang ranakan ni Bruno. Giyak nga min na gusto ang timbagana. Ano sana karimwar iti. Balay tayo katibilin na kadagiti. Kadwa na po oran dati balay tayo. Kasana nagpaiso na po oran dati balay tayo. Maturog tayo. Naitatisan ko ang may palubos, Esmeralda. Saan ka lang kumagabinan akimbar tapos saan na katin ang ran? Kasano adya kumikan. Nukas niya timbagana. Mabalin na ko masinaysaya at di pa nang ibagana pagtitinulungan mi aparkin tidwa abakang inyag na. Nayon kano te may pasango apagsasanguan dagiti tumaray. Iti pa nagkasangay ni Doña Margarita. Naggarbuapas kan tatang. Ado laki tidak kakaimas ang masida. Ay, nagimas ka nga tante karnit baka. Doa kami lang kananang mo at umaray iti paskan. Agbati kanto dito'y balay. Oh, apay nga'y tatang. Itugot talangan ti anak ta, Emiliano. Ang maganda niya ti mapasamak na no agbaybay sa ababati dito'y balay. Awan mo't kit diti pa kan anwak dito'y nanang. Ti problema ngamin. Madusa ti dumaray ti paskan. Ngawan may tid na arigalo. Tay talaang agpaysura. Iridip ko labas ita. Yung makapaglikig ti bulan. Ngurungurin men ti dua abaka. Siriring pa lang na Senyorito Brandon. Agtaktak na rin ti sango ti Rida o ti Filia. Kaslay normure na kami. Tarok. Kaduan na kamakisarita ka ni Senyorito Brandon tapno panik na kam ti may panggap iti dadya alalaki. Nagrabi kayon kadagiti kakaduam. Kasanon, noon naranaanda kayo dagiti tulisan. Saan ngagbalin lagi dya tulisan ka na kami, Senyorito? Nakita niya? Pinagpungtot nak pa lang na dya ala kay Emiliano. Diyak pa ket pinarusukan na ti loko. Saan ka ding manugot na dya ala kay amang idaulo ka dagiti agkusinero? Saan man, boss? Ngam kimarit kit din. Awan gayan, adta nakita mi at tao anay gabat iti asidag tiranso. Naigabat at tao? Kanya ti kahit mo asawan? Nagano ti sugat na, Senyorito. Nagbalay pa yan ti daray ti bakina. Ang mga may samot nga impostor da jay. Subyak inton bigat, Senyorito. Ti palawag na kat umay ko ma dito'y bilya tapno agaplay iti trabaho. Ngam hinarang lagi ti pagarupan na tulisan. Kasla pagduwa-duwag da jay tao. Kumuyugak inton bigat kada kayo. Kaya't ko amakita. Nagranggas lakit din ni Manong Bruno. Langa na lang amin, nakabutbutungan. Ngam sana kayat ni tatang ay pakita may ti panagbuteng mi kankwana. Kayat ni tatang, agpaling kami anatuad. Ngam kasano? Nalupuyak lang. Sabi naglaka ang agsangit. Nood na makita ka sana na saya. Makasangit ak ladakos. Agungat pa ni tatang na makita ng agsangit ah. Uray da kayo kadik at siriring pailang mama. Saan kayo ang makaturog amang pampanunot itinapasamak kin ni papa? Saan mo nga ipalagit tinapasamak kin ni Sabeliano? Kaputa kayat ko naragsaka kiti pandakarambak ti kasagay ko enton malum na bigat. Ulgayam, anya dinangag ko pagsarsaritaan nyo kin ni Bruno. May panggap itinasugatan kinaydasay kano iti asidag tirancho mama. Dinangran kano dagiti tulisan. Iso asumuro tak kada Bruno ama panigerancho enton bigat. Tapno kasaritak na yata. Nga babaka numasapa adumtag ni Doña Celedonia. Kanti apo ko na. Da kayong tupay lang ti makamu kadakwana. Masapo lang makasaritak na iya lalaki. Numadlaw ko amay siyang impostor. Uluyak at dagos.
Daytoy ka diti bagbagam at tao. Nakasingisingan din it ngamat maturog pa ilang. Nagmayatan ti biyag na ito agapat. Ay! Agring ka! Anya tinagan mo? Siyak ni Gabi. Gabriel. Loko! Papintasan pala ang tinagan mo. Nalipata mo, tiimbirngas ko kin kay di kalman. Gabat! Dahil tati may bagay anagan mo. Oy, si kanida. Anyat mulmuling lingam ha? Alam ti bote ngayon ti suka nalaukan iti nagasa nga sili. Kasano anak kadanon ka dito'y lalaki? Amom ka di abitay ti dusa ti matiliwan, ngagbasak-basak iti sa di naman napasit ti asyenda? Agturong ako maiti bilya. Tapno agaplayak iti trabahok. Jak nasurutan, timpatuldo ti balasita. Anang ipatuldo iti pagnaak. Naiyaw awanak. Aging nakita dakdag iti armado alalaki. Anya ti armas dagijay alalaki. Ti pan nakapangulo dala ti adda paltog na. Adda amin imukuda. Naito'y ka rin di suka ti sili? Hoy, gabat. Kumusta nang iti sugat mo, ha? Naut-ut pailang amo. Nagasat ka, tanagbiag ka. Agasak lagi ti sugat mo, ha? Mabit lang. Dito, Nanang, sumurtak samot lakada kayo kan tatang Ejevilla inton malam. Saan damot nga ta makita amin nga wanti itugot na asagot. Urayab abak kasagpat ni tatang Mau Esmeralda. Ay da, balasang kan itilangam aday ta. Agling dakti ti kaduan dakiti tao nanang. Ng problema mo ti pagbadok. Dagiti nababak ng lani ko siyang ti tinagarbo ti kawas na anak. Dagiti pada na nga asyendero. Agpapada tayo mat aming agtrab-trabaho iti asyenda ng awan ti mabalbalinda. Apay nga taasan nga agpapada amin at tao, abak nang. Nubak nang tayo amin. Sino pa'y nga iti agtrabaho iti asyenda? Naglawa ti asyenda. Kaslawan pagpatinggaan ti nakalaw-lawa a kaunasan. Talagaan alawa ti dagat ti akin ko kwa iti asyenda. Esmeralda, anak ko. Saan ada Don Saviliano? Ken Doña Margarita ti sigod nga king kukwa iti asyenda. Diya kamuno anya talaga tinapasamak. Inla ko ti sigod nga king kukwa kunakuma. Tanagbutang nga sakupan ti agraryo. Nasurukan adwa apulo atawon ako kwa da Doña Margarita ti asyenda. Saan pa'y anabingay-bingay. Tapno maibunong kada tayong agtrab-trabaho iti asyenda. Saan to mapasamak da ita Susana? Limawa ti asyenda gapo iti kinaagom ni Don Saviliano. Ay, nakapimpiman launay ti kasasaat ti panagbiag tayo. Nakapababa pa'y ti tangtan tayo. Basit la pa nagbidot tayo, madusa tayo na. Nakarkaro pa ingagdusa da ya Bruno. Kaslay so ti aking kukwa iti asyenda. Nakad ti maray na trabahador iti asyenda. Agraman dagitan nakta. Natangken ti ulo dagiti adata. Kahit dan sa ti madosa. Naimbag no din tugot da amin ngay sagot kini mama. Kunak no intugot winin kuyog ni Doña Silidonya tinapintas nga po ko na. Agyaman na akiti dadarayo amin. Hindi pa nakarambak ti kasanoy ko. Na kayo tinangan ana iti kinaragsak ko. Iti laksit tinapasama kiti asawa.
Makapungtutak manan ang makalagip. Itinapasamak kini papa. Oh, nagpintasan daya balasang. Ayabak man ni bro. Ala, kayo, Dayta. Nakita na ko ang mga ayap kong kuana. Agraragsak tayo kita eh. Senyorito, Makitam ka di daya balasang. Daya nagkawas itinakos nawas sabungan abisteda. Jacob abay ni Nana Susana ti kayo asawa na mo. Ni Esmeralda rin siya eh. Si Murot Gayam. Esmeralda? Oh, balasangan. Agturpos sa pala ang high school, senyorito. Ngam nakabalbalasangan. Balasang nila kay Emiliano. Ah, kasta ka di. Nagdagayam ilim-lim nakinabak ng dadyalakay. Kahit ko ang makasarita daya balasang, Bruno. Ita ka din, senyorito. Inton madamdama. Nalpasan na nagsarita ni mama. Madaman tikaan. Inaklatan ibaga kan Esmeralda. Akayat yo akasarita. Ne. Awan mo tan Esmeralda. Iti pagtak-tak daram na itay. At napanan na ko ma. Amang ano napanan nakipila, senyorito. Nagalistor kita sa tao. Hindi pa inay kararagan nagititaraon. Mangandaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agapgas man ang dagiti sugat ko. Naranggas day jay Bruno. Sinilsalan na iti sili. Anayo par iti suka dagiti sugat ko. Binaybay ang laang ni Brandon. Anakatadtadam ti panangkita na kanyag. Kasla pagduado anak. Day talaang. No pagtalawon da. Kalpasan ama imbaganak. Wano. Patayan dakit din. Kat ibalang daklatan iti kaladaan. Nagimas na kita aday tipinggan ko at araw nanang. Italang makaramanak iti kastoy. Ay, partakan nyo timangan kan Esmeralda, Susana. Tapnaw makaawid kayaw. Uray ko maagawid kami Emiliano. Nanga tumatisamak ang nakitak itiruwar ti Pilia. Ay, mabit laeng. Inak mangala iti bolong ti Saba. Ay, may mesang agpaiso na yawid kailangan ti kanin tayo nanang. Eh, jak man ambaw. No apay akarintaran na tanitatang mo nga agawid, anak kao. Oh, Brandon, apay apimanaw kay tilabisa na pagpangaran ni Doña Celedonia. Kanda dumapay sa nga ili. Awan ti pagsago ka dakwada. Apay ngamin asan kayo pailang amangan mama. Ay, kung nakitinakam ko, kaya't ko naragsak na ito pa nagkasangay ko, Brandon. Nga malagip ko ni papam. Dahito lang ti pa nagkasangay ko awan. San nyo kumapay lang ang panunutin dayta? Malpas laki di dayto'y aragragsak. Katinton may tabo ng tibangkay ni papa. Masapol ngagsungpat no asino tipim matay. Oh, madlawan absog kalaw na ila kay Emiliano. Nakalanlan iti subsub mo. Minansum nga na tinagkaldaw iti lauya karne ti baboy wano baka niya. No dayta ti panangipapan mo, Bruno. Oh, talaga na ingar ka sa mungsong bat. No sana ka makapagtipol. Ko. Ayan gayam ni Esmeralda. Nakitam ti balasang kao. Ha? Baros nga talaga ti panagsungsungbat mo si Kala kaya. Damagag ka di pa no nakita. Ni Senyorito Brandon tinakakita. Imbilin na akayat na makasalita. Anya! Nakurso na dansa ni Senyorito ti balasang mo. Nakabalbalasangan.
nakapinpintas. Naggasat kan alakay no asawa ni senyorito ni Esmeralda. Ang mga no agawang pa iti pwesto iti asyenda. Nanang, ada tuk-tuk-tuk. Amangan nun ni tatang daytan. Ibiliado, si kakadi daytan. Idiren mulatan tirikap. Tatang, apay ka sa tilang aya si Mangpat. Un nga ro di Biliado. Apay amang mus ka. Anya ka di kapungtot mo. Dayjay Abrunaw. Sinapol na ni Esmeralda. Ha? Imbilin ka nun ni Brandon akayat na ang makasarita ti anak ta. Ay, nakita nak ni Senyorito Brandon, tatang? Well, malagip kun. Nakita ka nakatugo iti asidag ni Doña Margarita ng agsasao itay. Nakita ka masidag ni Manong Bruno kenkwana. No kano asawaan na ka ni Brandon. Nagasatak ka na. Anya, Ida! Agner-nerbiyosa kiti day nga imbagam Emiliano. Kasano no pag-aramidan iti dakas ni Brandon ti anak ta? Saan nga kibaltang ni Brandon? Uray baknang ken naturay da. Ket kayarigan tayo laang tipiyag. Nakasagana ak ang makipinatay. Anya mo tayo tangay bagbagayon, tatang. Saan arumbang nga agbuteng ka? Balasang kan? Uray babae ka. Masapol asuro-suruham ti lumaban. Ay na, anya ka din day tangay bagbagam iti anak ta. Tatang, kasanan nga pa iso. Ang mga nasanak ang makaliklit ka ni Senyorito Brandon. Nagadun dagiti asagod, mama. Talaga ang nagbutang dagiti trabaho iti asinda di maray di pasken at inangted iti sagot da. Ama moda atong galbalikas nga ibagak kat matungpal. Uray saan ko apaganado na kita? Paibilang kong tumatlaan. Anya? Kaya't ko laang kapanaknakan nga agbutang da. Asaan nga agtulog kanyak. Senyorito. Senyora. Apay ngin muli ka pailaang dito Villa Bruno. Adda nagtulagan mi kini Bruno, mama. Anya timbiling kuging ka? Saan mo matakadwan Esmeralda? Latinitak, senyorito. Nila ang laka Emiliano at nakasaritak. Itay ka pa, yan nakaawid na kanana Susana. O kagam dagiti nabunto na sagot, Bruno. Kitam na darigalo na para kini mama. Nay, kagsapa kayo lakad din na nakaringa agin Kan nakadigos kayo pa yan. Kaya't nga ron di Esmeralda ngayon kami makimisa. Iso sa paen miti agpailay. Ang nasipngat pa hilaeng. Makita yung nga ron ti dalan nyo iti kaunasaan. Adamat desdes sa surutan mi, tatang. Kan kabos iti rabi Iso nga adan ti bulan iti laod. Amang ano kaya't yung ti sumurot, tatang? Ay, planok nga ron nga ituloy amang rebah kadagiti pinoon ti ledda. Tabareng mamulaak to niti na duma-dumaan na tayong. Babalin pa'y kit di amulaan iti pagay Urayam nga ron ang makalagak ti init tapno makitam ti mangkagatgan ka. Mapantay nga ron nanang. Apag isunta mangrugi ti misa enton makadanon tayo ili. Ay mabit laeng. Mga alak iti kwarta. Tagumatan kayon tuman iti ikan. Pagsiwag tuman, ay pagtulang nga inuta na si daan. May isang patan di bangkay ni Papang mo enton malam Brandon. Kasano kabayag ti pan na kay masayag ti bangkay ni Papa, mga? Saan ko pa masungbatan na ita? Santay ko man napabayagan. Santay na may subli ti biyak na. Masapol na may tabunan. Tapno makapagtignay tayo amang biro kadagiti ng patay kenkwana. Naggarawan dagiti pan nakabagi ti lintag. Kaya't ko asya ka mismo ti mang patay ti kriminal, mama. Nagbayag mo ni Bruno. Wan gayam,
Masapol ang makasaritak ni Bruno. Uray Domingo, masapol ang sumalog dagiti trabahador iti asyenda ngagtabas iti unas. Ay, bigbigat pala ay. Gamkas taon na yan ti panaglingit ka. Ay, talagaan na to timang bok quality ramot dagiti lita. Ngam masapol nga anosak. Nung alawlawa kumapay da ito'y adaga. Umdas kuman apagbiag me ti maapit ka. Ti pagbot ngak. Amangan no aguman ni Brandon da ito'y adagak. Ngam adayaw da ito'y apasat ti asyenda. Nakasubli kayo gaya man manipod iti kabalbalayan, Bruno. Anya ti kunada iti tao? Apa man ang nakasarita kita, senyorito. Nagtignay dan anapan iti kaunasan. Kaya tati agtrabaho, Oray Domingo. Agbibisin na iti kwarta. Ket ni Esmeralda? Napan kami iti balay da, senyorito. Ngam, ulos naman tao. Nakarikap tiri daw ka nagititawa. Saan mat nga mo nagiti karuba na no napananda? Ket, napananda? Awan langin tinabati di balay da? Makapungtutak nga rin, senyorito. Nilang lakay Emiliano ti saan ang nagtrabaho. Ay, subliak sa apuuran ti balay datap nagnakam. Ang mga nagbutang nila kay Emiliano itaramidek kin Esmeralda. Ket inranta ng limang ti balasang na. Nga maging ngagtrabaho da iti asyenda. Saan ang makaliklik kanya? Kahit ko lang mati makasarita. No babae ti kayat ko, nagado dita. Nang runa iti apo ko ni Donya Silidonya. Nalakak lang ang matagi ko aday dyan no kayat ko. Manamot gaya mo ni Bruno Brandon. Napanandamot lang. Nagsublida iti kaunasan, mama. Bantayan dadag iti trabador. Apay ka din. Malagip ko kami ti lalaki ang nakita na anay dasa iti asintag ti rancho. Nawanan lang iti puot mamata si bibiyag. Nakasarita ko ni di kalman. Ngam nakapsot pa lang. Sapay la sinulsalan ni Bruno iti sili tinayoper iti naingil asukadag iti sugat na. Anyat pa nagkunami ti dayata o Brandon. Naisarong iti asyenda. Tapno ag-apply ko mga trabaho. Ngam naranaan na kano dagiti tulisan ket dinang randa. Makapong tutak ka dagiti tulisan. Riribok da. Iso na lakit diti ng patay ka ni Sapiliano. Lakit di, mama. Inton bigat ibaon ko da Bruno tapno sa pulen dati paglembelembengan dagiti tulisan. Gayam, mapanak iti asinda, tabilinek ni Bruno ang mapandakitaan day jay aggabat. Amo yun, nanang. Nakalaglag ang tirik na kalpasan ti panaggapo tayo di simbaan. Ay, itamad laangan ang makibisak. Nagatayo mat gamin ti ili. Apay nga ta di mapanunot ni Doña Margarita ti agpatakdor iti simbaan di asyenda. Naglawa di simbaan. Nasaya at kumaan na mapanunot na dayta anak ko. Ngamkas ko na ni tatang mo. Kwarta la tinapatag kadakwada. Nagbasit nga peso ti tangdan nagitagtrabaho ti asyenda nanang. Ay, huwag garod anak. Nagtuok nagtrabaho iti kaunasan. Manipod panagmula sa masapol ang magaikan inton dadakkeldan. Hala, taimbag tulang inton makaadal ka, anak. No makatorposak, nanang. Pumanaw tayo dito asyenda. Agnait tayo ton iti syudad. Lalaingam nga ron ti agadal, anak ko. Ngam kasanuay, nanang. Saan mo tasyak ti mapadayawan na valedictorian? Sayang. Makapag-eskular ako man na tong paltera paap ko ng valedictorian.
Ho. Talaga kading awan nila kay Emiliano, bro, no? Binaon ko ni Turko itay, senyorito. Awan pa'y tao iti balay da. Sabihan minto ito malam. Nalagip ni Mama Daji agabat. Ingka kita ni Gerancho. Mansuk mana na kiloko. Saan mo aparigatan numaimbagan? Kaya't ko akasarita manaimbag, bro, no? Duwalang ti mabalin ang mapasamak yung kwana. Pumanaw iti rancho, wenno patayan nyo. Kat ibeling iti bangkay na iti kalidaan, taore kanan ti biklat. Naglawagayam ti rancho. Nagado abaka. Nakabakbak nang da. Idinto ang nakakaasi. Ti panagbiagdag iti agtrab-trabaho iti asyenda. Uray kayat dati sumupyat. Awan gaway da. Nagpataglang aminan ti kwarta. Numabingay-bingay kuma ti asyenda. Ket maibunong kadagiti mannalon. Nalawalakit ti apinagayan. Ti pagbalinan ti asyenda. Umatipukpuk iti daydi apasat. Ha? Ado alalaki ang nakakabalyo. Dito'y rancho lakit di ti pagturungan da. Kumusta ka? Si kaagabat, ha? Nakapsutak pa ilaan. Mabalin na kalpasan ti makalawas. Maimbaga na kon. At imbilin ni Senyorito Brandon. Iso ngay may nakakinita dito rancho. Ket walang ti pagpiliam. Anyo dayjay. Umuna, masapol a pumanaw kan dito rancho. May kadwa, patayin da ka ket ibelang mi ti bangkay mo. Ha? Anya ti kayat mo? Agpili ka. Kwa, pangaasiyo. Saan da kumapatayan? Nakakasimot tilangam. No di mo kaya tapatayin ka sa laknibam nga ron ti bagim. No abakan nak, saan da ka patayan? Ken, saan ka mapapanaw diti rancho? Kasano kabaulak ti makirangat ken ka? Ket nakapsutak pa ilaan. Ket labanan nak, ha? Kabalan nak! Lagipay! Ibagakin ka si kagabat. Awan, ti ore asino ang makabail kanyag. Mawatam? Tara. Patayin ka man langan? Kanipo sana mon, isungag kararakal. Saan na kumapatayan? Ipalubos yung kuma ang makapagtrabaho ak iti asyenda. Uray ang iti ipatrabaho yung kanyag. Talaga kanipo sana mon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanal buaw. Ay, iti patapatak. Kasla iti rancho tinagkapuan daya kanal buaw. Natibong nga main ti anyaman na maparnoy anapigsa nga une. Uray adayaw. Kas kumay ti kanal buaw. Masansan ti kanal buaw iti ransaw. Ay anyaman nga taan ti pinatay da. Talaga naranggas nagti taaw ni Senyorito Brandon. Awan asida a pumatay iti taaw. Nangagyo dagiti agaraigi ti kabalyo. Dagiti lakit ti kabalyo dadon niya Margarita dagiti ayon. Saan kang agbutang?
Saan natamot nga tangad anuan? Naamagan no sa bali adalan ti sinurot da. Sumbok tayo ti kaunasan. Malagip ko ngamin tinaistorya ni tata nga kaya't nakakasarita ni Senyorito Brandon. Ituloy talat na timag na. Saan ka nga agbutang anak? Adayo dagi dya adana pag ti kabalyaw. Ada sumunga da tren. Agpaigit kayo. Mapanda nga tagbunag iti unas amagiling iti sentral, anak ko. Tintengan da Bruno. Ngam-apay asaan da kadwa ni Esmeralda. Nagapon ka di dagiti tao, Brando. Imbaga kadakwada ang mapanday ti balay nila kay Emiliano. Ket iyagda dito ni Esmeralda. Anya? Ngam saan da matakakuyog? Di ba timbilin mo pa papanawad na dayay na igabati ti rancho? Wen mama. Dano na kiday baba. Padano na midalatan dito yung ngato. Saan nakapanawan ng may maysa? Bon gayam. Intun malaman nga iyagda ti bangkay ni Papa. Oh, maladingit at aklaunay. Naramid dagiti ako ng baid. Sanda kumaan na patay ni Papa. No saan da alinibat. Ngam addan to aldaw da kanya. Kan kading imbilin ko kada kayo ngayig yun Esmeralda dito'y Bruno? Awan na danon may tao. Iti balay da jala kay senyorito. Awan mo makaibagan o sabihin no tinapanan na. Sublian nyo idainton malam. Kaya't ko makasarita ni Esmeralda. Ket dayagabat alalaki? Saan na kaya't ti pumanaw di rancho, senyorito? Aniya. Yak kadimbilin kada kayo apatayin nyo ket ibenleng nyo iti kaldaan? Nagpakpakaasi. Isa pinansuklaan. Mangayab kayo iti kadwayo ken Turko. Tasapulin nyo tinang patay ken ni Papa. Kadwak mo ti tarok. Siya ti makisarita iti dayagabat. Siyak paikit din timang patay. Mabisina kiti panagnata, nana. Naimpag tadaday ti pinindot ko na regreg nga unas. Naimpag lang apamadpad ko titumpong na. Us-usik na ito yan. Ay, sa paaglangan tagluto iti pangal daw tayo anak ko. Ni nga tatatagbaw. Agawid nga ta mangal daw. Anya nga tanong pa nakitya ayan na. Dapudotan anak. Kandi mo amuno da masabat mo di takit pagaramidan da kay titakas. Sa abangan nunton madamdama katagawi danday jay. Sige, tulungan kay lang arodin ngagluto nanang. Awan mo't later aramidag. Awan ka di ti aramidag nga assignment mo. Ayun gayam, nalipatak mo't dun. Apay pailaan. Nalpasan na nakwenta dahil ti grado mi. Awanan tinamnamak ang makapagtuloy akpay nga agadal iti kulehiyo nanang. Saan ko maaday tati pakaupayam anak ko? Hala payam, kasaritak to ni tatang mo. No kasano ang makapagtuloy ka nga agadal iti kolehiyaw. Talagaan naranggas dayjay a Bruno. Saan pa'y anay maganda iti sugat ko? Asinalsalan na iti sili. Ken kasla agwungwang pailaang ti panagdangag ko. Gapo iti panangiputok na, iti paltog na iti apay ti lapayag ko. Adda sumungad anak kakabalyo. Nagsubling ata ni Bruno, kandag iti kadwana. Ang duadan sa laang mat. Talaga anatang kanti ulo man niya. Imbilin ko kin Bruno apapanawon da ka dito rancho. Patayin da kan sakit din kat ibuleng da ka iti kasamakan. Senyorito Brandon? Kayat mo tasyak langan timang pataykin ka? Ha? Pangaasi o. Sandak ko maapatayon amo. Alaandak ko mga agtrabaho dito rancho. Uray, anya ti ipatrabaho yung kanyak. Kat no ibagak asaan ka pagan ano at trabador? Ha? Uray sandak aswelduhan.
Basta mga naglakit di amo. Sige, panunutit pa ngam no makaikadinga kasanon no pagaraban ka. Ay, kung naglakit din no agmalmalam kay ayan ti pagtrabaho kay. Di ka pa'y mabisidan. Ayun gayam, naibagada nga imay kano da Bruno kan dagiti kakadwana nga uray Domingo kat agdabas kayaw. Agda nalabsak nga agtabtabas itay agawid ak. Naimbaglaeng ang tanasapa api manawak. Kinagura lakit din ni Senyorito Branton. Nung naamuan na dayta Emiliano. Nubuna ta naranggas da Bruno. No, mangliwat ka nga agtrabaho iti asyenda. Saan ka matamatang danan? Anya kumangay ti problema iti dayta. Kapigpigsaan ti panaggiling iti planta ti asokarera. Iso ang masapul da ti ado atao. Awan naggiling iti Domingaw, Susana. Iso nga awan rumbang apagbut nga. Dayja iti imbaga dayja agabat mama. Kahit na kanoti agtrabaho iti asyenda. Wino iti rancho. Saan nga tanga impostor dayja at tao? Pampanunote ka kayat ko asubukan inton ba imbagan dagiti sugat na. Kasana pa ng subok ti kayat mo asaw. Ipasango ka dagiti tao. Kita agman wadda kabalan. Nusan na masalakniban ti bagina. Matay. Sige, sikat iba ka mo ti dayta. Tani nariribok ti panunot ko. Anyang ngamin ti panggapyo. Agbayag ka di ti panakay masayag ni papa. Ay, jak pa'y madesisyon na dita abanag, Brandon. Nakaragragsaka kiti nagkasangayak. Gambalbal dayak launay. Saan ka maawat ti panakatay ni papang mo? Senyorito, nakadayo kami ang nagsawar. Ang awan nakita mi ang mabalin mi ang pagdamagan. Nakita dati pimaltog kanitong sa Villano. Kasanulangan ti kinalaing dayi a kriminal. Nakapaglimang lakid din, senyorito. Agore kayo. Saan nga ta may samot lang asyendero ti nangibilin patayin da ni Don Savillano? Sino kuma? Ni Don Servando? Ni Doña Celidonia? Dakla mo, amo. Inton bigat mapang kayo agsawar kadagiti kabangibang asyenda. Parbangunan nyo tagrubat tapno makasubli kayo iti kamalman na. Mangitugot kayo iti umda sa bala ken armas. Sige, senyorito. Bun gayam. Kayat ko asublian nyo ni Esmeralda. Kayat ko amidatagyo kanya. Apay Bruno. Anya ti maipaay ko ken ka. Awan dayo mo laklakaya na. Bir nga asam naklatan. Tapos taad na basol mo. Anya ti basol kaw. Awan dakas nga raramidag. Talaga natangken ka, laka Emiliano. Ay, rumbang laang nga irupier kaw ti kalintigak. Saan agapaw? Ta obrero aklay ti asyenda. Iruruman daklatan. Sige lang, ti saan na pan nakipagtabas. Ladingitak. Kasapulak mo ti aginana. Saan ka na magsinupyat? Punigaya. Kaya't ang makasarita ni Senyorito Brandon ni Esmeralda. Misungay kuyog mi, Ejevilla. Dadaag sa mapasamak iti anak taso sana. Makipin na tayak. Ang kalma ka kung maimilianaw. Daw-dawat ta nga awan ko matidakas pasamak iti anak ta. Saan na kumabinot-butang ni Bruno? Kano saan da ka pinagtitinulungan at tinengal dagiti tao na. Yak kumaimpalubos nga alaan dan Esmeralda. Anya nga minti panggap ni Senyorito Brandon kin ni Esmeralda. Kursunada lakid din ni Brandon ti balasang ta. Ngam saan amabalin ama iraman ti anak ta.
abiktima kadagiti babae a pagayayaman da. No saan da nga inggaan ni Esmeralda aging ga iti agsipngay. Rumautak iti bilya. Ay, isaan mo ko mga isang makipakim? Awan gaway mo, Emiliano. Di pang tabtabas mo lang iti unas ti mabalin mo nga isarag. Saan abale ang matatag iti bala ti bageg, Susana? Paisalakan ko lakit di ti anak ta. Kalaka kabalyo. Esmeralda, kabakalam ka di tinamsag? Itala mapadasak ti agsakay iti kabalyo manong Bruno. Ang mga namatin nagak. Parok, tulungam ni Esmeralda dumsag iti kabalyo. Tanyo, apakibiyangan ni Esmeralda. Siya kimakamuking kwa. Ni Senyorito Brandon. Adan ti panagkabaka. Ayan nga ti panggap na kanyak. Sige, kumpet ka iti ima ki Esmeralda. Kalpasan na. Siya kung ti makamu amang sarapakan ka. Tapnusan ka amaan ano ngagdiso iti daga. Aday ta. Narakop na ni Senyorito Brandon. Umay ka. Dumanon ta iti bilya. Kitagyaman na. Nagkasat lakit din ni Senyorito Brandon. Hay, kaslamariklik nak palang tinalamuyo tabagi ni Esmeralda. Idi tinulungak ngagsakay iti kabalyo. Nagbanglaw. Saan lakit dia paluspusan ni Senyorito Brandon ni Esmeralda. Nakabalbalasangan kilangana. Morena. Makanguyugo iti korte ti pamakina. Naitala, takas lang mabut-butang. Malagip ko na dyan lakay Emiliano. Ngayon ka di pala maaramidan na. Kulitag man ang tiagyaman. Iti panang padayaw mo iti awis ko, Esmeralda. Di mo lambo no kasano ti kinaragsak ko. Senyorito, anya ka diti bagayo kanya. Relax ka lang. Nadlaw ko ngaglamlami iska itay tinulungan kadim sa giti kabalyo. Awanda ka sa panggap ko king ka, Esmeralda. Senyorito. Kahit ko lang nga mamam mo ka anay baga. San ka ngamin anasitgan ken nakasarita hindi nagkasangay ni mama. Kat talaga nakapimpintas ka. Mangan ka itimpay sa ganak kinina na barang amirindam. Sana ka mabisin, Senyorito. Pabaynan na ka di? San ka madanagan? Awan tipakan anwam kabayatan ti kaddam di Revilla. Ore siyak tonti mangitulod keng ka, kitiyawat ka ken ama Emiliano, nga awan dahes anapasama. Nanabarang, manipod iti naramanam ti arak. Nga nagapoy ti tubog ti unas. Makinado kayo matay. Salbag kayo! Iramraman nyo ni Barang, Bruno. Intod kuan, mapagbidutan na pagtimpla iti lauyan ito alkohol. Ay, alkohol na ito, senyora. Ang no, timpla ti danom. Mabalin ngayon naman, nakaslarak. Ken pagbalinan na sukan ni Nana Barang no mabartag. Anya day jay. Rinaw tatay sabat tan dagiti kabosor. Kanalbong. Sana mabalin na ito eh. Anya ti kay tasawan day kanalbong, Bruno. Adan sabat tan raot ka tayo. Senyora. Ramidang Bruno. Ingkakitaan nga niya tikat sa wanda dyan kanalbong. Senyora, mapan kayo iji salas. Mapanak mo titarwara. Takita tagiti tao. Di pa'y naisangsang puti bangkay ni Sabeliano. Kasto'y manante mapaspasamak. Agkalma kayo lang, mama. Awan daga sa mapasamak king ka dito ulag. Mama, panawan kayo kin Esmeralda dito salas.
Inakita niya ti kahit asawang daya akan albuong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At nagaya man ti bangkay dito sa Villano. Anya ti kahit asawan na gidya kanalbong? Kami di nagpapatok, Boss Bruno. Pan nakipag-greet namin, iti ipupusay ni Doro sa Villano. Kunaklakit din, nada ng route kada tayo dito, Villa. Anya daya akan albuong, Bruno? Da kami ti nagpapatok, senyorito. Salbag kayo. Mangbut-buteng kayo. Kaya't yun tatakay ti palto-palto ka. Senyorito, pan nakipag-greet na da ka no, iti pupusay ni Don sa Villano. Nagpaputok da ka no. Ta pinang sarabo na, iti pan nakaisangpet ti bangkay ni Papangyo. Oh, idilag kalman, nakaragsagsakak iti panagkasangay ko. Ita, oh, sa Villano, apay gabi na napasamakan ka na ito'y. Sino tinagpatay ka? Sana ka na iruam nga agsasangit. So, sana rumpang agsagitak. Sino nga tinagpatay iti asawak? Masapon nga bayad matay damatakas ka ni sa Villano. Nagalam iti dayta at talunasan, Emiliano. Apay nga as-asaam. Nabayagan nga induldolin ko daytoy, Susana. Kas iti kunak. No awan pay ni Esmeralda sakpay asumip nga iti. Rumautak iti Villa. Jesus, Emiliano, awan tigaway mo kadakwada. Ado, ti pasurot ni Senyorito Brandon. Talunasan na ti armas mau. Makaamudan. Makigasang-gasatak. Patayak ni Brandon. No addadakes nga aramiden na iti balasang ta. Ay, doon niya gamin ti panggap ni Senyorito Brandon ken ni Esmeralda. Apay pinaayaban na iti Villa. Adon tinadamdamag ko ang nagay-ayaman na ababae. Jak ipalubos nga iraman na ti anak ta kadag iti biktima na. Makipin na taya. Siya kumati mangitulnog kin Esmeralda, Bruno. Ngem na isang pitmeten ti bangkay ni Papa. Siya kung di makamukin ko na, senyorito. Inkay alan ni si Maron iti nang paarapan nyo. Saan mo nga ilubon iti kabalyo ni Esmeralda, Bruno? Usarin nyo tilogan ko. Oh, dahil iti tolbag. Sige, senyorito. Esmeralda, mapantay nga rodan. Inkarit kanila kay Emiliano ngay subli kay Jabalayo. Sakbay nga agtangip ti sipngay. Esmeralda, at nanto sa bali apa nagsarita ta. Di ka masang gapoy ti pan na kaisang pwedeng ti bangkay ni Papa. Makipagrik na ak, Senyorito. Agya manak, talaga napintas ka, Esmeralda. Kaslakan nain ngumis-isam ka. Manong Bruno, mapantayo nga rodan. Ang mga nururayan da kong datatang. Kagurak ti panagarubos dagiti luwak. Ngem isa patak iti sango ti bangkay ni Papa. Sa anak amamingga, aging gay ti jak maamuan no asino tinang patay ken kuana. Ibalis ko ti panang patay da ka na kayo, Papa. Orisyak, Brandon. Jak malagdan jak sangit. Jak namnamaan nga da may masaya ka bangkay dito'y Villa. May sa alunod siya ito ya jak malipatan. San amay sa alunod ti papatayin ni Papa, Mama? Dagiti naranggasan ng godas ken kuana ti may lunod. Jak may turan ti mabayag apan ng buyak iti pakakaina.
Matutuok na, Brandon. Ngem ad-adda makarik na kayo itiliday. Nagpupok kayo ti kwarto ya. Agtugaw kayo lang dito, mama. Nung mapalin ko mga gibos ang tisana ang abarikliknak. Naglaok asal kan gura. Aging ka makikita tayo ti bangkay ni papa. Lumdaang tayo. Isuasan tayo kung man napagbayagan pa iti pan nakaidulin ti bangkay na. Kapag iso, alam-alam na kan tinit. Iti idadatag mi diti balayo, laka Emiliano. Insubli mi ni Esmeralda si Bubukal. Saan ka kading, agyaman? Agyaman ak, taawan dakes anapasamak iti anak kaw. Agyaman ka? Tanayran na, tipan na kaisang pati bangkay ni Don Sabillano. Ang mga nusaan ko man na nagsubli pa ni Esmeralda. Ay! Dahil tati saan ang mabalin, Bruno? Kasla kumarkarit ka. Ipagarup yung atang awan gaway may. Gaputan ako rapay kami akit kitain niyaw. Ha? Anya ko mga men, tilaban mo, ha? May sala abala, di kay batugam. Para makita. Kayag mo, nga uraitan, katuluyan ka. Sakbaya makalbit mo, tigatilyaw tapaltog mo, Bruno. Naiposing ton ti ulom. Babaen iti daytoy at talunasan. Talunasan lang. Pag may saka lang, si kalakay. Wen! Ag may saak. Ngamanya ti serbi dagiti adu akakadwam. Nun apong sayen ti ulom, ha? Talaga nakarit ka. Adan to aldaw mo kanyak. Tandaan naman na ita. Wen! Sa ganaak day kang aldaw, Bruno. Ay na, ang kinkin tayo kagpailang Emiliano. Apay ka di anak kirinikir kapailang kin ni Bruno. Ulmat kaming tatang. Awan mo tidak ka sa napasamak kanyak Jak nagustuhan ti imbaga ni Bruno. Ano saan kumaan na irana ana isang pet ti bangkay ni Don Sabillano. Amangan no saan ka kuman anak kasangpet. Anya gayam ti imbaga ni Senyorito Brandon kad ka, Esmeralda. Nakisasarita matlaan kanyak, nanang. Imbagbaga na anapintasak. Talaga asa anak biddaw. Saan ko nga ipalubos nga agbaligi iti dakes apanggap na. Emiliano, saan mo ko maapagturayan ti pungtot mo? Saan narumbang nga ipakita tayo ti panagbutang tayo? Tapno saan da tayo nga irurumain? Nala, ituloy mo ti panagistoryam, Esmeralda. Saan ang nagbayag, nanang? Nakangag kami iti kanalbuong. Ti impagarot ni Senyorito Brandon kat ada ng raot iti Villa. Ngam dagiti matgayang tao dati nagpaputok. Ta sinarabo da kano ti sasangpot ti bangkay ni Don Sabillano. Amo na matlagayam ti agbutay. Dilakit ko mapimod ngaw na darim maot iti Villa. Ngam amuyo, tatang? Nakitak ti panagsangit ni Doña Margarita. Ta sino ko mga mintisaan nga agsangit, abatay ti patpatgan na iti biyag. Nasaya at kuma. No day ta panagsangit dati mang parukma iti kinabilag da, Susana. Kanday ta, ti pakautuban da kadag iti bindot da. Sapay ko ba kadaytan ti pangrugyan da nga agbalew. Hay, awan lati ang mukaon. Kam nasayaat. No ti ipupusay nila kay Sabillano, ti pangrugyan nga agkulpan ti kinabilag da. Apay nakarupangat ka, Bruno. Kumusta ti panang itulod yo kin Esmeralda? Tantani sana ka nakapagtipal, Senyorito. Pinaltugak la ko man na dyan kay Emiliano. Tapay, anya tinapasamak? Makikinarit kit din. Ang tagayang talunasan na. Sakbay ka no makalbit ko tigatilyo ti paltog ko. Mapungsayan ti ulok. Nakari talakay. Kaslam makay turad. Sana ka no ngay palubos nga dadaga sa mapasama kiti anak na. Nakasagana ka no ang makipinmatay. Sana ka makakatawa, Bruno.
Gaputa na kamasayak ni Papa. Ngam na lang alakay. Kaslapik lang ti kayarigan tibyak na. Sigun ka dagiti agbambantay dito rancho. Anag gapo iti bilya. Na isang patda ka ti bangkay ni Don Sabiliano. Madamagayam ngagladladingit dagiti agina. A Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Naranggas da pay laeng. May sapay day a Bruno. Mabalin. Nga iti uray anya akan ito. Patayandak. Jak amo. No anya ti agur uray agasat ko. Kaslaag nga ngabitak iti ngarab ti tanaw. Kapikan, tatlo sumalog kabutan ang mapanagtabas iti kaunasan Emiliano. Parbangon pa'y lang itay nadlaw ko arimuaran dagiti pada at trabahador iti asyenda. Kanya't mulmulang lungam. Pampanunutak. No anya ti talaga apanggap ni Brandon ken Esmeralda. Sapay la kumaatasan na pagaramidan iti dakas. Ubing pa iti anak ta. Agturpos pa'y lang iti high school. Balasangan ni Esmeralda. Napintas a balasang. Banag a pagdanagak. Kaslamay sa kristal ti pangyarigak nga inapupo kadagiti dakulap ko. Ket an-nadak asaan a mabuong Susana. Emiliano, saan mo ko maararibukan ti panunot mo iti dayta abanag? Aywan kayam. Sumuro takto ka dagiti kaaruba amapan makipagladingit iti ipupusay ni Don Sabiliano. No, awaten da kayaw. Dagiti padadalaang ababaknang. Ti makagtang iti bilya. Makipagladingit iti panggapmay. Saan da kami nga taapadanunan? Amangan nubugawon da kayaw, Susana. Dakas mo't launay dahi ta pa nagpampanunot mo kadakwada. Kat talaga mo't adakas da. Saan da tayo ngay kabilangan at trabahador iti asyenda? Kadamang sarsaro mo kanya pa nakakabanyo. Nalawagan kat may lasin ko ida. May sanimanong Bruno kadakwada. Esmeralda, papanam, manakasabsaba. Saan ka kadi mabutay nga magmagnang ag may maysa? Kasanon, numarananda ka ng ititulisan. Mapana kanya pagadalan, Manong Bruno. Nagadayo ti pagpagnam. Nairwama kon. Ngamuray tadanda niya ako nagturkos. Napaayak lang nakapagbalidiktoryan. Kat ang mga nusa nakabalan datatang ti magpaadal kanya kon. Sino ka rin ti valedictorian nyo? Ni Melissa, Manong Bruno. Dahil tayo napintas gayam, nga po ko ni Doña Silidonia, ti valedictorian. Napintas lang arunan, masiri pa eh. Napimpintas pa ni Melissa nga mitisyak, Manong Bruno. O sige, ituloy kong timag na. Nasapa kayo kano arimuar, Bruno? Naggapo kayo kadi, Geranzo? Saan, senyorito? Nagwanawan kami, tiaglawlaw. Itay agawid kami kuman. Nakita mi ni Esmeralda. Simrag siguro iti pagadalan. Na ano sa wagmag na. Adayo ti pagnaan na. Taada itirwar ti asinda ti pagadalan. Ni kano Melissa ti valedictoriam, senyorito. At naliday ni Esmeralda, taamangan kano no sana makapagadalit ti kolehyo. Nalakalangay pamuspusan day ta, Bruno. Ungayam, mapan kayo iti rancho.
kasari tayo ni Gabriel. Ibilin nyo ka di, apatayan min na jagabat. Saan nyo pa patayan? Ngam na makapasay ti panubok ko. Gutas nyon. Nagsasarno adimteng da Don Servando ken Doña Celidonia, mama. Agor oray da itilaam. Jak pala kaya ti bumangon, Brandon. Nasakit ti ulok. Saan ka narwa, mamapuypuyatan. Damdamagan da kayo ngamin. Nasaysaya at numakasangoy da tap na may peksada ti pan nakipaglading ita. Agsubli ka ni Kayanda. Madamdaman na bumangon na. Tani, kasla maulaw. Kaya't yung kading ipan kayo di ospital? Winumang paya ba kiti doktor? Awan, sakit ko. Sige, rumuar ka. Napuskul pala ang ti berde a bulong dagiti unas. Ubingat pa'y idinarwa makon ngagtabtabas iti unas. Sige, ano nila kayo, Emiliano? Sapsapurin nak ni Bruno. Apay nga ta. Amangano kayat na nga ituloy mi ti panagrikyar mi di kalman. Nagturungan ni dayan ko. Saan ko nga ikaltanak ida? Mga Emiliano! Nagluko ka na na kayo. Gusto yan ako. Pakitabas na gutan. Nakakadakar ka dito nak. Matamaak ngagtabtabas. Saan kamot ngaglang-lang nga unas iti kunak? Ibatam ta pagtabtabas mo. Aglaban tayo titinakyagan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.